ndabushoboye ko najyamye ndusha Imana. Mana wese kugira gute Mana yashoboye. Iki gitondo kuko narahindushe narayangaye wa Mana we. Ko ndibuka ibyaraye bimbayeho kama numva neza ko mbaye, ariko Mana we aho narahindushe kabisa. Aho hariho uriya mupfumu atwaye ifaranga, aho Mana we kwine mu kandi kanya gatoya arabageze hano. Siko ndagira gute Mana we, siko ndakora iki muri iki gitondo n'ukuntu narahindushe narahintariye Mana muri iyi nzinga nawe aho ndayibamo se uko mu kandi kanya ntibagiye kunsohora. Ndumiwe jewe uko bagiye kunsohora mu kandi kanya gato. Ayiwe mpaguruke nanone ka siko ndagira gute, mpaguruke ndebe ico kurya, inzara yaranyishe n'urugendo. Mana we siko nisangapi. Ayiwe siko nshaka ico kurya, ndabishobora se Mana we. Wa mugabo yarigendeye Mana we. Reka nanone nzane iki ibibazo tibinkubitaga ngo mburega n'icoko mbure no kurya kana none nirirega nawe iki gitondo baraba bumva ibyanje we. Irandirode mu kandi kanya uko agiye guseseka mu kandi kanya ko Irandirode agiye kuza na Queen kaneke kuvuga ibibazo mbanze njye ndabishobora, ari ukubanza akanywa amazi, ari ukubanza akanywa akajuisi. Nani gutomera juisi we sinzara yarinyishe. Mwana we yarinyiciye mu buriri Yesu we. Aho ibibazo ni atari uzabigara ku muntu akamuyumva sinzi, ariko ndabesha kandi kanya biraza kumbaho. Bimbaho simbizi. Nawe inzara yarinyishe pe. Ndagaza ko ndagakomeza ajye duke naho jewe inzara yarinyishe mu buriri Mana yaje. Ngawe ka ako isi Queen Mana we Queen we urampamagaye kandi none ndakora iki Yesu we, ndamubwira gute ko tacu kanumve. Alo muraho Queen, mumeze mutewe? Natwe tubyutse neza nta kibazo, turi amahoro. Wari ukeneye kugera iwanje? Turahari, karibu cyane, ni karibu. Adresse
reka nze nyikwandikire nta kibazo. Ntihayoberanye iwanje nta kibazo. Ni karibu cane, ni karibu. Urahansanga. Urahansanga nta kibazo. Sawa sawa, reka nze nguheze adresse ga BYOSE. Sawa sawa nta kibazo. Ego uransanga pe. Bye. Ndakora iki ubu nyine? Queen araza, nta faranga afite aho, nta kepfo ka ruguru, nta mugabo uhari, naza aramabimenye ko mugabo ntawe uhari, kandi amenye ko nta faranga afite. Ariko kanitegure gende basinje kwirirwa nshake nirirwe mu isoko. Gende nje kuzunguruka mu isoko, nje muri mall, nzunguruke ndataha bwishe tari bumbone. Ariko se nangaya ako takibazo, reka ngende muhungi arasanga hadadiye, reka ngende. Reka nigendere atansanga muna. Uko kera araje mu kandi kanya. Mawe ndagaruka sangapi? Naona pendo kuwa Mungu. Ntango yatashe. Hodi. Karibu. Makuru mzukanye. Tuzuse neza. Bite amakuru y'imisi. Ni sawa. Murakomeye. Asante cyane, ndabona hano iwanyu ari ahantu bameze neza. Ni heza. Muzutse neza hano iwanyu. Ego ni meza ko tutabamenye muri bandi. Shimwe muraza kutumenya. Naringize ngusabe ikintu kimwe. Nko kwemera tukasubira mu nzu, muri nzu yanyu. Tukaganira bukeya. Araho ngiye jewe sinzi ko uza kugaruka. Abuya nta mwanya afite, nari nkeneye ubu nyine kubera ko teza gahunda nyinshi ku ikanisa n'amasaha aragiye. Naringize ngo tuganire. Ko ndabona ufite gahunda nyinshi. Araho ngiye ko ndatinda. Shira ntaco, ni iminota 5 gusa nimba bikunda. Nta minota 5. Nyabuna. Egaraye ndagiye. Ariko zari kuba byiza uretse twaganira muri iyo nzu yawe. Uburyo umeze ko ndamambona ufite umwanya muremure. Mana ya Israeli yifuje ko tugana muri iki gitondo. Ariko ntacyo niba bamwihuta ngo tinjira mu nzu, reka twicare hari hagatoya ni iminota 5 gusa tuganire. Twemerere gusa. Ujemere gusa tuganire. Iminota 5? Uko tutinda? Ntabwo ntinda. Ko ndabona utinda. Ntabwo ntinda, ni iminota 5 gusa. Ariko uruwa hehe kwanza kutabanje kunyibwira ko iminota 5 gusa ndakwibwira. Twende twicare haragira nkwibwira. Iminota 5 ndakereza aho ngiye. Ntabwo kereza. Sawa. Ngaho tugende tube twicara mu rubaraza. Ngwino twicare hano. Nishuri. Nubwo atari mu nzu
basanze mbwiye nta konto ariko nta kibazo twebwe nta kibazo cyo kuba twakwicara mu nzu no hanze hose turahemerewe abakozi b'Imana sawa murakoze cyane kubwo kutwakira ku mazina yanje ndi umukozi w'Imana ibintu Bibiliya ni ijambo ry'Imana mwagize neza cyane reka dusenge kugira ngo tubashe kuganira twebwe dutangiza Imana imbere y'ibindi byose dusenge Imana turagushimiye ko wabanye natwe yo wagize neza watuye wabanye natwe ureke ko dukora byose agaragara imbaraga zawe ibidayimoni n'ibindi byose bibashe gutsindwa byose bikubitwe hasi turamaganya imyuka mibi kuzimu turamaganya imbaraga mbi bajamo zose urugo rwabo bwereke Imana kandi ubone ibitangaza byawe ni wowe dushize imbere wa Yesu Kristo amen sawa urakoze cyane kutwakirira ahantu Imana tugiye mu rugo twaje kubasengera niho mukicubaka ariko mwageze intambara mu rugo rwanyu intambara mufite intambara nyinshi cyane muri mukugura intambara mukicubaka mukozi w'Imana buretse ivyo nivyo Imana yagutumye timugisenga naje kubabwira ko mutagisenga mwavuye mu by'Imana tuzadusenga Imana mukigira muri mwebwe iwe ariko uwo cyangwa wayovye aha ngaha niho Imana yagutumye tegera umukozi w'Imana umunsi mukora ubukwe umaze gukora ubukwe izo mwasengeye byose mwabonye ko bisubijwe naba mutamuka umva kubwire wayovye dore ahubwo bari kuja kuri iriya nimero ya 5 ntimugisenga Imana bari kuja kuri iriya nimero ya 5 mu Imana mu ruzu uko niyo wabonye kirimo ni ibibazo gusa ibibazo nta bibazo inzu yanyu umva kubwira mukozi w'Imana wemere uriya duturanye mwagende muri Ruyenge gusa ngo mwabaye umugabo n'umugore murangije muta iby'Imana mweruka gusenga ryari ahubwo abakozi mweruka gusenga ijambo ry'Imana ryari abakozi b'Imana basaba mweruka kwiriza ryari tuzatwiyiriza buri munsi tuzatwiyiriza umugabo wawe ariye kuri none umugabo wanje yagiye ku kazi yagiye ku kazi amane kiri mu rugo rwawe nico gituma ibibazo byaje byose ibibazo byose wayobye mukozi w'Imana twatuye abakozi b'Imana igituma mufite ibibazo intambara nuko mutagisenga mu rugo rwawe tuzadusenga ahubwo sinzi ninde wakurangiye hano genda mutangire musenge dusengere iki ntimugisoma ijambo ry'Imana dufite amahoro mu rugo rwacu tumeze neza turamahoro Bibiliya none sinarengeye gusenga sinarengeye gusenga yega wewe gaho wise umukozi w'Imana uri umukozi w'Imana wayovye ahubwo bagiye kuri bari abaturanyi urugo rwanyu mugisenga mwiyambaje ibigirwamana nibo wari kujaho yewe mwiyambaje ibigirwamana mugeze mufata n'umwanzuro wo kuja mu bapfumu ninde akubwiye ko twagiye mu bapfumu mukozi w'Imana warengereye ahubwo bari kuja hari ku bapfumu mu baturanyi abantu Imana yakoreye ubukwe kuri uriya muturanyi niwe nabonye akora izo ngizo ahubwo abantu Imana yakoreye ubukwe musengera ubukwe bwanyu bugenda neza ariko mugezeho muja mu bapfumu abantu Imana mukozi w'Imana wavangiwe mukozi w'Imana nakwamba ni wavangiwe koma satani no intambara ziracari intambara nimudasenga mu rugo rwanyu mwimuye Imana iyi Imana ya Isiraheli yewe ko ndagenda mukozi w'Imana ko ndagenda sinzi wakuntumyeho ko ndagenda uko usanze ngiye biri muri yazo kurayo usanze ngiye yewe usanze ngiye rambika iyo saka mbere gusenge uyegera gute ugiye kubapfumu ugeze naho uja mu bapfumu dore wowe singiyeyo umugabo wawe yaragiye yahunze urugo kubera kudasenga mwagize n'intambara cyangwa ari umuntu wahuye nawe hari akubwira iby'iwaje mwimuye Imana ya Isiraheli mu rugo rwanyu mugende musenge mukozi w'Imana tuzadusenga genda ubwire umugabo wawe tuzadusenga ahubwo nyine niho nahura n'abakozi b'Imana bavangiye mugeze naho muja mu bapfumu mwibaga iby'Imana yabakoreye nukuri mwibaga Imana yabakuye mwavuze ko Imana nibakura mu nkambi nimugera hanze muzayikorera twebwe gati twabaye mu nkambi ivyo ndabikubwiye ndakubwiye mukozi w'Imana mugeze mu titwahabaye mugeze mu bihugu mwimuye Imana ahubwo twebwe
turi kavukire hano muri Canada. Tegera ijambo ry'Imana ukuntu turivuga. Tegera gatoya kubwira ijambo ry'Imana. No mana we. Dusome muri Yeremiya. Wavangiwe. Tegera dusome ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ayaye ukurankerereza mukozi wavuze ngo nguheze iminota 5. Ugenda usome muri Yeremiya 33 no kuri 3. Reka dusome mu gitabo ca Yeremiya. Yeremiya wahe wo kumugeti. Yeremiya wo kumugeti. Rugagwanya rufite ikibazo. Yeremiya wo kumugeti. Oya kondage ubwo utangiye kuzana ujya Yeremiya ariko si wa musaza nabo. Ari umusaza twari duturanye mbabarira. Kurankerereza muri Yeremiya 33 no kuri 3. Haravuga ngo call me to and I will answer you and tell you. Ubwo bazanye uyu nguyu noneho ayaje. Yasome mu Cyongereza. Aya atacongereza. Call to me and I will answer you. Mukozi w'Imana Tegera ijambo ry'Imana. Kondagenda. Barangije umwanya mutoya. Abakozi w'Imana rero bavangiwe. Call to me and I will answer you and tell you great and I both things you do not know. Hano haravuga ngo ntabaza naje ndakutaba. Mugende mu rugo rwanyu mutabaza Imana. Muhamagara Imana. Tuzadusenga mukozi w'Imana. Mugende Imana Oya jewe ndagiye. Mugende Imana izakufite inkoni yayo. Ayiwe. No nenda tugutumyeho. Wari kujara kubaturanye niko nakubwiye. Twebwe nta bibazo dufite. Tudukeneye gusengerwa twebwe. Nimba mukenda kubyara neza. Nimba mufite n'amadeni menshi cyane mu rugo. Aje ubwo utangiye kuvuga iz'amadeni. Oya. Musengere baza wicare. Oya ye mukozi w'Imana. Oya. Cara dusenga. Oya ye n'ukuri. Oya. Cara dusenga. Ngwino usengere hano. Cara dusenga. Oya ye. Mana we. Oya mukozi w'Imana. Ko ndagenda. Uza amadeni. Ko ndagenda mukozi w'Imana. Ko ndagenda. Amadeni. Kora yabona kubaja no mu bapfumu. Mugeze no muja mu bapfumu. Mukozi w'Imana. Ninde wakuntumye ariko. Mufite ibibazo byinshi. Ndanarushewe. Mufite ibibazo byinshi. Mugende musenge kandi mwihane. Twihane kwa pastor mwakoze icyaha. Mwakoze icyaha nyabaki mukozi w'Imana. Wagiye mu bapfumu. Jewe. Warambonye. Twari turi kumwe. Nta mafaranga wabahaye. Amafaranga y'abandi watanze n'amafaranga mu bapfumu. Ahubwo nyine baravuze ngo abakozi b'Imana bazacanganye. Reka dusenge. Ko ndama mbona wowe wacanganye. Uzoje kwa pastor wawe. Ko ndama mbona wacanganyikiwe. Abantu bazi ngo icyaha kimagwa n'iminsi. Uzogenda uje kwihana ku mupasiteri wawe. Wihana umubwire ngo nagiye mu bapfumu. Va mukozi w'Imana. Warondogoye kandi watize. Ko ndagenda. Reka dusenge. Kurasenga se kurasengera ibiki ko ibibazo mufite. Ibibazo. Wagiye mu bapfumu. Tabapfumu korabesha. Umugabo wanje arahari tege. Wakubise umugabo wawe. Jewe. Niho wakavanga. Waze gucumbira umugabo wawe. Waravangiwe ahubwo sinzi ukumeze. Umeze gute? Karaba. Niko mukozi w'Imana. Jewe tabibazo mfite. Abantu babariswe bagasengerwa. Pastor akabasengera mugezaho muje mu bapfumu. Mu bapfumu. Wacanganyikiwe. Iyo nzira mwahaye. Umbabarire mukozi w'Imana. Iyo nzira mwahaye. Siyo. Izo ntonganye ziri mu rugo rwanyu. Siyo. Ibyo bibazo mufite. Siyo. Ayo majambo mufite. Siyo. Genda musenge mugarura Imana mu rugo rwanyu. Tuzadusenga sinzi kucukeneye. Genda musome ijambo ry'Imana. Ko ndagenda gira vuba. Ugiye mu bapfumu. Oya si mu bapfumu. Zaramenyekanye. Imana we. Sindabona ntaco ukorera mu mwijima. Aya gira vuba. Tugusengere. Usengere urugo rwawe. Gira vuba. Unama. Shira umutwe hano. Shira umutwe hano umukozi w'Imana gusengera. Ngaho gatako. Unama neza unama. Ayiwe aranyasha. Uko ibi tubiremereye niko byari bimuremereye tubisengeye. Kuja mu bapfumu. Yes we. Gutongana mu nzu amadeni. Amadeni fite. Ayo. Montag. Amadeni.
aya ni amadeni gusa havuga ivyo byose yagira vuba gusenga vuba ndagusengera hasigaye turabiseze twizina rya Yesu Imana ibahaye urugo rwiza amen ngende mutekana hasigaye jewe ndagiye ariko wa mana we zongera kandi duhure murakoze kutwihanganira ngaho mugire ibihe byiza oya urakoze nubwo nyine tabyo weretswe aho ngaho ariko ndasebya ahubwo barambonye nyabuna Mana we Yesu we none oya mbara umbwire uriya mukozi w'Imana ninde umutumye muno aho ninde amenye ko dufite amadeni ngo yatweretswe ngo yagize gute none ukungire gute koriki ko numva byose bindambiye ko numva byose inzira zose none nije gusenga Imana irambonye gusa ai Mana we asigaye sinzi ico ngiye gukora naho naringiye sinkiyagiye aho none ko ndumva mpajugo Yesu arambonye ibibazo navyo nivyo bimfite ai nkora ikiga Mana we ngire gute data we umbabarire Mana umukozi w'Imana yewe namweretse ko nta bibazo mfite namweretse kuko ewe ndi mutaraga ndi muzima ariko aho bigeze uko Imana imbonye reka mbife ukugana none nari gusubiragayo ayiwe Mana we mukebero mu bibazo wambeshe agatwara ifaranga yamara gutwara ifaranga none uko nari mpunze kwine ngo ntaza kunyishuza ifaranga none umukozi w'Imana ati wowe ukaba ufite amadeni ati mukaba mwarakoraganye n'umugabo siko ndagira gute kampaguruke nsubire mu nzu ndebega nanone uko mbwira na mugabo mu telefone menye ko ariho cyangwa atariho